U MP ka Shillong uba Vincent H. Pala ulakin tu yakinong yalam kaseng Congress bakin long kibiyaranti kat bakaseng kadang penkre nakabenta ka election Lok Sabha. Haba jing kren ha kajing yalang jong kinong kitkam kaseng jong ka Ribhoy District uba Pala ulay yaro ya kajing tray shitom ka jong kinong yalam bat nong kitkam kaseng ha ka penklan ya kaseng nakabenta kinong syongshnong ka Meghalaya. Ulat herting ru ya kaseng BJP dagbaong baka sorkar preng kam buram shu ya kajing sngaw jong kari. Kiwe kinong yalam balakham rangba kaseng kum unong yalam kaliang persya u Ronnie V Lingdo ki MLA bat kinong yalam kaseng kilay don rangkat ha kade kajing yalang. Mapibaro kilong kami kilong kapa kibalong kado temporario sa balay mulong badang sa samanta bu ikanya pendidikan last Nagalang parti nabuk nagjalin di mendong ke Citrela abang ye kerang ke kisus tinara mana kini ni mendang meeting apa gali lain mendang meeting apa gali bayar ki isu ze bangunya batai si kepada ki babon issues ke long mas 60% ke de balang na issues na ki state issues but 40% ke de na ki national issues.